Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Ngatse ngo tuganire byinshi mu mikino Shampiyona y'u Rwanda. Amatariki yatangajwe imikino ikomeye izaberaho. Ese ekipe ya Aprfc izakina na Rayon Sport ryari, amasaha umukino ukabera he, byose turabifite muri iki kiganiro. Umunsi wa mbere wa Shampiyona nawo wamaze kuba utangazwa. Ese ekipe ya Peri izahera kuyihe, Rayon Sport izahera kuyihe. Cyane kandi ko ekipe ya Aprfc yamaze kubitangaza ko umukino wayo na ekipe ya Pyramide wongeye kwimurwa. So mu rero ryari uzabera he, kuyahe masa, byose turafite muri iki kiganiro. Aprfc kandi irategura urugendo rekeza i Dar es Salaam muri Tanzania, ni mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Abakinnyi bazajyana nabahe, abazigomba kutajyana n'ikipe ibo nabahe. Ikipe ya Peri kandi ikaba ikomeje n'imyitozo yitegura Sekafa ndetse yitegura n'imikino nyafurika muri rusange. Turaza kwiga ko byose muri iki kiganiro. Wowe cyusabwa no kugumana natwe, ukabana natwe, tukabana tukaganira, abundi tukamenya byinshi biri kuvugwa muri sport. Bwaba ari ubwa mbere ugeze hano utarakanda subscribe, ndakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ujye ubona notification uko dushyizeho ikindi kiganiro. Ubundi ukande like muri commentaire naho durire. Ese tangira utubwire witeguye gute Shampiyona y'u Rwanda? Ese uri umukunzi wa Peri, urumva ku mukino wa mbere muzahura na Rayon Sport muzitwara gute? Tangira utubwire uko bimeze. Niba uri umukunzi wa Peri kandi ntiwagire kumanura udutima tw'umukara n'umweru, niba uri umureyo nawe ubururu n'umweru ntibuze kubura muri commentaire. Rero ikaze kuri mwe mwese bitewe naho muherereye, waba uri hanze waba uri mu Rwanda. Cyambere nuko mva ururimi rw'ikinyarwanda. Duhere rero kuri iyi nkuru ivugwa muri Shampiyona y'u Rwanda Premier League. Ku mugoroba rero nibwo urwego rutegura Shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda ariko Rwanda Premier League ruhagarariwe na Jules Karangwa rwatangaje ingingabe yuko amakipe azahura mu mikino ibanza mu mwaka wa 2025-2026. Bose ko ari Shampiyona izatangira tariki ya 12 z'ukwezi gutaha kwa 9. Ku munsi wa mbere rero w'iyi Shampiyona ekipe ya Aprfc izaba ikina na ekipe ya Marine Football Club. No mukino uteganyijwe tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9, ariko birashoboka ko utazaba ku iyo tariki kubera ko iyi ekipe ya Aprfc igiye kuba yerekeza muri Sekafa nkuko turuze kubigarukaho. Ni mu gihe kandi undi mukino uzaba ukomeye ku munsi wa mbere wa Shampiyona, ekipe ya Kiyovu Sport urucaca ku isaha y'isa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium izaba yakira ekipe ya Rayon Sport. No mukino rero w'umunsi wa mbere, umukino ufungura Shampiyona y'u Rwanda Premier League. Gusa Shampiyona y'u Rwanda izatangira ku munsi wo kwa gatanu tariki 12 ubwo ekipe ya Gora Football Club izaba yakiriye ekipe ya AS Muhanga iherutse kuzamuka muri iki cyiciro cya mbere. Umukino rero utegejwe nuko nabigakagaho nuzahuza Kiyovu Sport na Rayon Sport za tariki ya 13 kuwa gatandatu ku isaha ya 12:30 kuri Kigali Pele Stadium. Ekipe ya Peri rero umukino wayo na Marine ushobora kuzasubitwa bitewe nuko iyi ekipe kuri uyu wa gatanu izakerekeza mu mujyi wa Dar es Salaam gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Rero mu gihe ekipe ya Aprfc yaba yarenze amatsinda karenga kimwe cya kane kimwe cya kabiri kagera ku mukino wa nyuma, Aperi ntabwo yatangira Shampiyona n'andi makipe cyase ntabwo yakina uyu mukino wa Marine bitewe nuko igikombe cya Sekafa Kagame Cup finali izaba tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9, mu gihe Shampiyona y'u Rwanda Aperi yo itegerejwe gukina tariki ya 14. Mu gihe rero Aperi yasezererwa rugikubita ikagaruka mu Rwanda yahita ikina uwo mukino rwose mu gihe yaba yasezerewe. Mu cyumweru kandi cy'umunsi wa 15 ekipe ya Aprfc izakirwa n'Amagaju, mu gihe Rayon Sport yo izaba yakiriwe na Mukura. Kuko aya makipe rero ari amwe mu yakomeye kandi akunda kugora aya makipe. Abafana rero bazongera basubire mu karere kawe gukina iyi mikino. Gusa imikino yo ntabwo iremezwa izabera niba ari kuri stade mpuzamahanga y'Akarere ka Huye cyangwa se izabera
kuri stade Kamena. Ibyo nabyo nibyo gukurikiranwa tukaza kureba amakuru yabyo birambuye mu gihe ibibuga byaba bitangajwe. Ariko umukino uba utegerejwe na benshi cyane hano mu Rwanda no uhuza ikipe y'ingabo z'igihugu Aprfc ndetse n'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro. Uwo rero uteganyijwe kuba tariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka, ukazakinirwa rero muri stade Amahoro i Remera ku isaha saa 9. Babwire ko iyi ekipe ya Peri ariyo noneho izakira umukino wa mbere wa derby uhuza aya amakipe yombi muri Shampiyona. Mu mwaka ushize Rayon Sport niyo yakiriye umukino ubanza ndetse baza no kunganya ubusa ku busa. Rero kuri inshuro Aperi niyo igomba kwakira umukino ubanza muri uyu mwaka w'imikino ugahuza iyi derby ya Aprfc na Rayon Sport. Se teguye gute? Ese bizarangira gute ukurikije uko ama ekipe yanyu yubatse aba Aprfc yaba na ekipe ya Rayon Sport? Ikindi kandi turi kuri ekipe ya Aprfc navuga ko imikino igomba guhuza Peri na Pyramide mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League yongeye kugizwa inyuma. Umukino ubanza rero washyizwe teke ya mbere z'ukwezi kwa 10, mu gihe umukino wo kwishyura uzaba nyuma aho iminsi 4 ukaba teke ya 5 z'ukwezi kwa 10. Ku ngengabihe y'amarushanwa ya CAF rero byateganijwe ko imikino ibanza izakinwa teke ya 19 kugeza 21 z'ukwezi kwa 9, mu gihe kwishyura yateganijwe nyuma y'icyumweru kimwe. Bigendanye rero nayo matariki mu Rwanda hazaba hari kubera shampiyona y'isi y'amagare 2025, ubwo stade Amahoro rero zaberamo uyu mukino ndetse n'imihanda yegereye ikaba ari imwe mu bizaba bikoreshwa cyangwa se bifunze. Kwa 15 rero kwa Kanama Aperi yatangaje ko umukino ubanza wa CAF Champions League uteganijwe tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9, gusa byongeye kwimura kuko yongeye kuvuga ko uzaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Nyuma yo gusanga n'ubundi kuri amatariki stade Amahoro ishobora kutaboneka, kipe yasabye ko imikino yayo yakugizwe inyuma. Kuri ubu rero Aprfc izakira Pyramide mu mukino ubanza uzaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri stade Amahoro, mu gihe wo kwishyura uzabera i Cairo mu misiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. n'ubundi umukino wa mbere rero ekipe ya Aprfc byari byabanje kunugwanurwa ko wazakinirwa muri Kigali Pele Stadium, ariko byaje kwemerwa ko uzabera muri stade Amahoro nyuma yuko iyi tariki kafu ihaye umugisha. Mwana kuba ko Aperi zakira Pyramide tariki ya mbere ku isaha y'isa 12 muri stade Amahoro tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri rusange. Ikindi kandi nza kubabwira kuri ekipe ya Aprfc nuko igiye kwerekeza mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Ni kuri uyu wa gatanu rero bagomba kwerekeza mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam, ariko baragenda batajyanye abakinnyi babo bagera ku 9 nibo ekipe ya Peri iza kugenda muri Sekafa badajyanye nabo. Rero abo barimo 5 bahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, barimo Ishimwe Pierre, kapiteni Nowaga Claude, Umbarenga Fitina, Mugisha Gilbert Barafinda ndetse na Nduwayo Alex. Akiyongeraho abandi 4 mpuzamahanga nabo bahamagaye mu bihugu byabo, barimo Ronald Sekiganda na Denis Omedi bahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Harimo kandi Memel Raouf Dao wahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, ndetse kandi hakiyongeraho uwitwa Mamadou Rutezamu wa ikipe y'igihugu ya Mauritania. Bombi rero bakaba batazagaragara mu mikino ya Sekafa Kagame Cup igomba kubera muri Tanzania guhera tariki ya 2 kugera tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9. Pe rero kuri wa gatanu nibwo iza kubihaguruka yerekeza mu gihugu cya Tanzania kwitabira iyo mikino. Ariko tombora yo iteganijwe kuri uyu wa 4 ku isaha y'isa 8 y'isaha ya Kigali. Tombora iza kubera mu gihugu cya Kenya muri rusange. Byose rero tuzaza kubigarukaho mu gihe tuza kumenya ibyo tombora idusigiye, tukareba itsinda ekipe ya Peri yisanzemo, nibwo tuza kubigarukaho byinshi kuri Sekafa Kagame Cup. Ikindi kandi nakubwira nuko umunyezamu wari umaze iminsi avugwa muri ekipe ya Peri ni Nicolas Sebwato, muzamu w'ikipe ya Mukura
Bugande, akaba yamaze gusinya amasezerano rero mashya muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu munyezamu yasinye amasezerano y'imyaka 2, ngo bivuze ko ekipe ya APR itakiri mu makipe yifuza uyu Nicolas Sebwato, ahubwo igiye kugira icyizere abazamu ifite, ikaba aribo izakoresha mu mwaka utaha w'imikino. Byinshi rero turaza kubiganiraho mu gihe itombora Sekafa iza kubirangiye. Tusabwe no kugumana natwe ugakanda subscribe, ubundi ugatanga n'ibitekerezo byawe muri rusange. Hasta la vista.